de Carballo. Inmortalizando estos momentos la fase final de este 3x3 de la Diputación de Coruña, hoxe no Concello de Brión.
Nuria Ríos. 4, Nevena Dimitrijevic. 6, Laura Ibáñez. 8, Carla Naya. 10, Marta Rivas. 14, Eugenia Filgueira. 18, Sonia Bra. 22, Benenda Griselda. 30, Josefina Ceballos. 44, Andrea Pérez. 71, Ana Jiménez. 81, Sofía Arcos. Adestrador Fernando Buendía. Fuerte aplauso para los Maristas Coruña. Es el momento de presentar o Ensino Lugo. 2, Imani Tate. 3, Henrik Van Schaik. 8, Noob Bosch. 10, Maimona Aidara. 14, Elba Garfella. 15, Jessica Pequier. Número 17, Zoe Hernández. Número 31, Alessandra Orsili. 41, Lidia Mora. Adestrador, Suso Garrido. Fuerte aplauso para Ensino Lugo. Hola, boa tarde, benvidos, benvidas a este pabillón da Gándara en Narón para esta 38ª edición da Copa Galicia Feminina aquí en Ferrolterra, no pabillón da Gándara en Narón. A tempada pasada en Porriño, na provincia de Pontevedra. Vixente campeón é o Durán Maquinaria Ensino Lugo, precisamente un dos dous equipos que van competir nesta primeira semifinal. Durán Maquinaria Ensino contra Maristas da Coruña, que gañou a previa de Liga Femenina 2 para xogar esta semifinal, gañando ya Arxilia Cortegada nesa pelexa por ser o cuarto integrante nesta Copa Galicia. Un saúdo e boa tarde de quen vai narrar o partido, Millán Gómez, cos comentarios dunha prestixiosa exxogadora, adestradora, porque sempre unha persoa sempre adestradora, sempre está en activo, e vicepresidenta da Federación Galega de Baloncesto, Susana García Senra. Hola Susana, boa tarde. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué sensaciones tienes, además por esta sensación de estar tan pretiño do parquet y que fas de todo, o fixeches de todo absolutamente no baloncesto? La verdad que sí, que como dice nuestro presidente Julio Bernárdez, menos balón casi hicimos de todo. Porque estuvimos en la cancha, en los banquillos y ahora en las oficinas, vamos, en los despachos y trabajando para que el baloncesto en general y en mi caso sobre todo el femenino mejoren día a día. Estamos encantados de celebrar esta 38 edición de la Copa Galicia y a mí personalmente pues siempre que estoy en un partido la verdad es que me trae muchísimos recuerdos de jugadora. Ya me cuesta más acordarme porque ya hace mucho tiempo que dejé las botas, pero de entrenadora y ahora como directiva pues también siempre disfrutando del baloncesto. Susana García Senra, que foi xogadora entre outros do Celta, gañando 2 ligas, 2 copas, 60 veces internacional absoluta, tamén adestradora, foi estudante de Miguel Méndez, seleccionador español absoluto, vixente 2 veces subcampeón do Eurobásquet, nos últimos 2 Eurobásquet, tamén foi adestradora nos Xogos Olímpicos de 2008, ten unha dilatada trayectoria para disfrutar deste partido entre, repito, o vixente campeón que o Durán Maquinaria Ensino Lugo fronte o Maristas da Coruña, que a tempada pasada Liga Femenina 2, na terceira categoría do baloncesto español, chegou ás semifinais nesa fase final disputada en Vilagarcía de Arousa, perdendo nesas semifinais contra o equipo de Logroño. O Durán Maquinaria Ensino Lugo ten hoxe a baixa nunha base escolta como é Alicia Flórez, unha fichaxe desta tempada. Mantéñense 3 xogadoras, a Leira e a la pivote Jessica Fequier, a la pivote Elba Garfella e a pivote Lidia Yomi. Alicia Flórez é baixa hoxe porque está a competir en Xiong'an no Mundial Sub-23 3x3. Gañou onte coa selección española os 2 primeiros partidos contra Chile e México. E mañá 10 da mañá hora china, polo tanto ás 4 da tarde hora española, xogará tamén contra Estados Unidos. En o caso de Maristas da Coruña, que teñen unha rotación
ampla a priori, pero, segundo nos comentaba estes días Fernando Buendía, o seu primeiro adestrador, tiñan problemas físicos e a priori eran baixas tanto a base Nuria Ríos como a pivote Raquel Botana. Susana, ti que coñeces ben ademais a xogadoras do baloncesto galego, por suposto, pero sobre todo que estiveron no Celta, sei que tamén no Ensino pois hai algunha xogadora pola que tes algunha predilección, por así decirlo. Bueno, sí, no cabe duda que a mí al Celta me une algo muy especial porque fueron muchos años los que estuve con ellos. Y sí, Aidara y Elba Garcela pues son dos jugadoras a las que veo desde que estuvieron en el Celta y tengo especial cariño a ellas. Pero bueno, yo personalmente a cualquiera que practique baloncesto ya le tengo cariño. Estamos vendo agora nas pantallas precisamente a filla e a muller de Suso Garrido, primeiro adestrador do Ensino desta tempada, as 3 anteriores tempadas como axudante, como segundo adestrador de Antonio Pernas, o adestrador madrileño de orixe lucense que este verán marchou ao Movistar Estudiantes. Suso Garrido, que xa tivo que coller a xefatura, por así decirlo, de adestrador durante a pasada tempada por certos problemas de saúde de Antonio, afortunadamente solventados, por suposto. O Ensino chega a este partido despois de xogar 4 amigables e aos 4 con vitoria, 2 nas Burgas Cup, un torneo fantástico que organiza o Club Ourense Baloncesto deste 2025, primeiro a todopoderoso Avenida, ao día seguinte contra Araski, e a fin de semana pasada tamén gañou o torneo en Vitoria-Gasteiz despois de vencer ao Cadilaseu novamente o Araski. E xa temos os quintetos iniciais, ao Maristas da Coruña con Carla Naya, con Brenda Girriselda, con Josefina Ceballos, con Ana Jiménez e con Sofía Arcos. E por parte do Ensino sae con Alessandra Orsili, a italiana, que volve ao Ensino despois de 3 tempadas. Xogou aquí no Ensino Liga Feminina en Eurocup 2021-2022. Na posición de 2 vai xogar Imani Tei, que tamén volve ao Ensino despois de 2 tempadas. Na posición de 3 vai estar Zoe Hernández, a ex do Zamarata a pasada tempada, que xogou, por exemplo, en Zaragoza, de onde é natural, e tamén, por suposto, en Cadilaseu, xogando Eurocup. En as posicións interiores, unha ex do Celta que comentaba agora a nosa comentarista Susana García Senra, Elba Garfella, en a posición de 5, a pivote, seguramente a xogadora máis importante do Ensino, a xogadora, por así dicilo, referencia, que é Lidia Yomi, que xogará a súa 4ª tempada en Lugo, unha Lidia Yomi, cuxo pai, Susana, xa Mike Yomi, xogara en Lugo precisamente sí, en 2 señor. etapas diferentes. Ademais xogou no Municipal, que uno cheguei a ver partidos de baloncesto no Municipal por idade, e tamén xogou no Pazo, porque realmente xogou en 2 etapas. Anos despois, a súa filla tamén triunfando, neste caso en Lugo. Sí, sí, curioso porque su padre jugó en varios equipos ACB, pero también es verdad que en 2 ocasiones en Lugo. Xogando rápido Ensino, balón picadiño e canastra de Imani Tate para abrir o marcador 2-0 despois de gañar Lidia Yomi ese primeiro salto inicial a Brenda Girriselda, a xogadora que xoga nesas posicións de 4 e 5, lanzando agora de foro a Maristas da Coruña, e unha tripla fantástica de Josefina Ceballos, tamén importante, non, para un equipo de terceira categoría competir contra un de primeira e ter boas sensacións en do comezo, Susana. Empezar bien es importantísimo y además, como bien dices, el equipo de categoría inferior pues tiene que empezar con muchísima más confianza, porque no cabe duda que hay diferencia, claro, hay diferencia de todo, de presupuesto, de físicos, de plantilla, y entonces es importante empezar bien. E agora hai pasos de Alessandra Orsini, a xogadora italiana. A tempada pasada xogando en Geas Basket na Eurocup no equipo italiano, previamente xogou na Virtus Bologna, 2 tempadas xogando 18 partidos da Euroliga, subindo o balón Josefina Ceballos, a autora da tripla do Maristas, que gaña por 1 punto. Aí vai cara adentro a xogadora de Maristas, abrindo cara fora, o lanzamento de Brenda Griselda de falla, e hai rebote para o Durán Maquinaria Ensino. Rebote para Lidia Yomi, subindo o balón Imani Tate. Aí con Lidia Yomi na continuación, lanza contra táboa, non anota, o balón toca en Brenda Griselda, será balón a prol do Ensino, buscando Lidia Yomi, Susana, o balón contra táboa, que é unha xogada que cada vez se utiliza menos e a min gustame especialmente. Sí, veo que están los dos equipos en defensa individual, Maristas en los bloqueos directos hacen
por lo menos con Yomi hacen un 2 contra 1 para evitar que le llegue el pase. En esta ocasión le llegó y tirando a tabla, que en esta ocasión no metió, pero una muy buena jugada. Jugando ahí Maristas da Coruña, remontando línea de fondo, y hay un taponazo de Elba Garfella. Hacia todo balón continúa a ser para Maristas da Coruña, por equipo adestrado por Fernando Buendía. Movendo balón Maristas da Coruña polo perímetro. Aí está xogando Maristas, abrindo para o lanzamento e anota. Canastra fantástica de Sofía Arcos dende ese tiro de media distancia. 2-5 no marcador a prol do conxunto coruñés. Moi boa esa xogada, atopando liberada unha compañeira. Sí, sí. Están haciendo 2 contra 1 en los bloqueos directos y se libera una jugadora y están acertando. Agora o rebote ofensivo de Imanite tras fallar a tripla. Lanzou, foi vertical, non anotou, pero forzou a falta en defensa. Ahí es donde puede sufrir Maristas en rebote, en defensa, porque no cabe duda que físicamente el equipo de Lugo a priori es más fuerte, ¿no? Tiene más físicamente más potencia. Anotou Imanite o primeiro tiro libre. 12,9 puntos por partido. Promediou hai 2 tempadas co Durán Maquinaria Ensino Lugo. Fallou o segundo. Rebote para Ana Jiménez, xogando xa en campo ofensivo. Aí tentando recuperar a Alessandro Orsili, pero será o balón a prol de Maristas. A prol do equipo adestrado por Fernando Buendía. Vai sacar Ana Jiménez, a Leira escolta, movendo en horizontal para Josefina Ceballos, que vai lanzar de 3, triplaza, 3-8 no marcador, máis 5 a prol do equipo coruñés. Muy acertadas en el tiro de 3 de momento. Aí está Elba Garfella, agora dende a media distancia, reduce distancias. A xogadora de Manises, segunda tempada en Lugo, ex xogador do Celta e tamén do Valencia Basket, campeón de Europa hai 3 anos coa selección española sub-20. Aí está xogando Brenda Griselda, que vai cara adentro e anota. Continúa a ver aro, 5-11 no marcador, máis 6 para Maristas da Coruña. Perde o balón agora, non se entenderon entre Imanite e Lidia Yomi, subindo o balón rápido Josefina Ceballos, poñéndolle ritmo xogo. Aí abrindo, a topa no lanzamento liberado. Erra agora Sofía Arcos, e rebote a prol de Lidia Yomi. Marca xogada Imanite, balón para Zoe Hernández. Aí está a Leira Zaragozana. Marca xogada Alessandra Orsili, ainda que non ten o balón no seu poder. Sai a recibir máis aló da liña de 3 Elba Garfella, horizontal Imanite para Zoe Hernández. Xa consumida parte da posesión e hai falta do Maristas da Coruña. Falta de la Argentina, la número 22, que es una jugadora argentina que fue internacional con su país en la U17, 18 y 19. Tiene muy buena pinta esta jugadora, 25 años. Ahora perdeu novamente o balón Maristas. Aí hai Josefina Ceballos rápidamente co balón no seu poder e hai falta do Ensino. 5-11 no marcador, 6 minutos 17 segundos restan deste primeiro cuarto. Aí está xogando agora Carla Naya. Aí hai un problema, pero vai se reanudar o xogo xa en campo ofensivo. Vai sacar Carla Naya en horizontal, recibindo Josefina Ceballos. Aí está a base, novamente vai a finta, vai cara a esquerda e anota, pero hai infracción, polo tanto a canastra non vale. Será balón a prol do Ensino, así a todo, amosando as súas habilidades, os seus fundamentos técnicos, Josefina Ceballos. Sí, sí, me está sorprendiendo además la velocidad con la que está jugando Maristas, con la que está moviendo el balón por fuera y muchas penetraciones, aún encima están acertadas en los tiros de 3. Muy buen comienzo de Maristas. Aí Alessandro Orsili abrindo a perfil dereito, onde está Imanite, balón ao aro, quedouse curta esa tripla, rebote poderoso de Sofía Arcos, xogando xa rápidamente en transición, abrindo para Carla Naya, que lanza, quedase curto, rebote para Zoe Hernández, balón para Imanite.
xa xogando en campo ofensivo. Balón para Fernández que finta, pero finalmente lanza de 3, quédase curto, rebote para Elba Garfella. Pide o balón Alessandro Orsili, nova posesión, atopa no poste medio a Lidia Yomi, xira e lanza, non anota, pero hai falta en defensa. Sí, Foi lo que de Carla Naya. Con la mano apoya en el cuerpo y la desplaza un poco, la desequilibra para tirar. Falta de Ana Jiménez da Leira, do Maristas da Coruña, que a súa segunda tempada en Maristas, a xogadora de Melilla, ex de La Salle Melilla, ex de Unicaja tamén. Vai Lidia Yomi co primeiro tiro libre e anota Lidia Yomi, que incluso o que comentabas, o seu pai xogando pois por España. Ela naceu en Tenerife, de feito. Anotou os 2 tiros libres Lidia Yomi. Vai sacar agora Sofía Arcos, subindo o balón agora Marta Rivas, que exerce agora as funcións de base, botando entre as pernas, atopa a Brenda Griselda, agora movendo novamente polo perímetro. Aí está Marta Rivas, xogando para Nevena Dimitrievich, que non anota a Serbia, a ex do Uniferrol, unha auténtica xogadoraza, Susana. Sí, una jugadora muy completa además, porque puede tirar de 6.25, puede penetrar, muy agresiva en defensa. E agora falta por detrás de Alessandra Orsili sobre Marta Rivas. E a primeira falta da italiana, que protesta a xogada. Jugadora también la Serbia, internacional en categorías inferiores hasta la U20. Jugó en el Basi también en la temporada 22-23. Una Sí. jugadora con recorrido. Si, ademais foi unha das heroínas dese último ascenso a todo momento do Uniferrol de Nentón. 2 playoffs, clasificación para a Copa e subcampeoas da Eurocup. Case nada. Sí. Xogando agora o Maristas, xogando no poste ante Jenny Van Schaik, anota e hai 7-13 no marcador. Está xogando agora no ensino Jenny Van Schaik e Lidia Yomi, parella interior Jenny Van Schaik, a neerlandesa, internacional 3x3 con Países Baixos. A piques aí de recuperar Marta Rivas, pero pisou a liña lateral, hai tempo morto en pista, visible o enfado de Suso Garrido, gaña Maristas por 6 puntos, igualando a súa máxima vantaxe. 4 minutos 12 segundos para rematar o primeiro cuarto. Durán Maquinaria Ensino Lugo 7, Maristas da Coruña 13. Marcador un poco sorpresa, porque no esperábamos que Maristas empezase con tanta superioridad. Se enfadaba Suso, yo creo que porque en defensa están permitiendo muchas entradas fáciles. El 1 contra 1 lo están ganando en casi todas las acciones, y me imagino que les pedirá mucha más intensidad, más ayuda y estar más vivas en defensa. Un Suso Garrido que esta temporada estará acompañado na situación no rol de segundo adestrador por Diego Fernández, o adestrador coruñés con experiencia en países como Dinamarca. O Ensino, campeón das últimas 2 edicións da Copa Galicia, gañou outros 3 títulos autonómicos, 2009, 2018 e tamén no 2006. Está claro que en España tenemos talento, jugadoras con talento, entrenadores con mucho talento, porque hay mucho entrenador por Europa adelante e incluso fuera de Europa. Somos un país que producimos mucho baloncesto. La última selección absoluta que gañou esa prata do está dos mopeiros limpando esa zona do parque para evitar lesións. E moito máis agora neste período de pretempada, aínda que lóxicamente estamos a falar dun partido oficial, do primeiro partido oficial para o Ensino. Xa non é o primeiro para o Maristas da Coruña, que como dicíamos, o equipo que se clasificou procedente da Liga Femenina 2. Tenemos aí a Andrea Pérez Alonso, que tamén está axudando ao mopeiro para axilizar esa limpeza do parque deste pabillón da Gándara. Vai Mani Tate co primeiro tiro libre, 2 botes, flexiona e non anota. Non está acertada nestes primeiros intros de partido. A xogadora que a tempada pasada comezou en Ardoi, en Liga Femenina Endesa, e acabou en Unigirona, gañando a Liga regular
e a clasificación directa para a Euroliga, sendo compañeira da outra galega, da outra viguesa, neste caso Marta Canella. De Marta Canella. Marta Canella, que está ahí siempre en la selección de 3x3. Sí, Está en órbita de selección siempre, no se queda siempre, pero está ahí. Campeón de Europa no seu día 3x3. A min produciume moita mágoa que non estivese nos Xogos Olímpicos, nesa prata. Sí. De feito, entrevistei hai uns meses na Voz de Galicia e preguntáballe por esa situación. Unha xogadora que a tempada pasada chegou a xogar Marta na posición de 1, de 2, de 3, sí, de 4 e de 5, algo absolutamente increíble. Es que es una jugadora que no es muy grande, pero es muy fuerte, muy agresiva y además defiende muy bien y puede jugar en cualquier puesto. 2 por 1 defensivo de Maristas. Recupera Nevana Dimitrijevic atacando a línea de pase. O balón queda excesivamente longo. Recupera o Ensino así a todo. Moi boas instruccións, bons sistemas defensivos aí de Maristas da Coruña. Subindo o balón aí Alessandra Orsili para Jenny Van Schaik, que ten ese rango de tiro, lanza de 3, falla, rebote Andrea Pérez Alonso. Aí o rebote forte, vai haber un novo troco no Ensino, vai entrar unha base escolta como é Nuc Bosch, a xogadora de Premia de Mar, a xogadora que ten 22 anos, procedente da Universidade de California Baptist Lancers, internacional sub-20, sub-18, sub-16, gañou un bronce europeo coa sub-20, un bronce coa sub-16, unha xogadora que vai debutar na Liga Feminina Endesa. Sube balón Marta Rivas, decías, Susana. Sí, que a ver cómo se adapta a la Liga Femenina, pero seguro que bien, porque es una jugadora con mucho talento. Dicía Ontela na súa presentación que gustalle moito imprimir moito ritmo ao seu equipo. Aí está Nevana Dimitrijevic loitando con Jenny Van Schaik. Abre ben cara Andrea Pérez Alonso, que lanza de 3, queda curto, rebote Imaniteir. Tocou uno previamente Nuc Bosch. Aí o balón rápido a Lidia Yomi, que se xira e lanza e anota Lidia Yomi ante a oposición de Sofía Arcos. Estamos con 10-13 no marcador. Xogando Nevana Dimitrijevic, aí está Serbia, 25 anos. Xogando no perímetro, volve a recibir e hai falta no bloqueo de Sofía Arcos. Aí tamén se nota nesta situación, Susana, digamos, o pouso, non? A experiencia tamén. Efectivamente, están imprimiéndole muchísimo ritmo, tanto en ataque como en defensa, Maristas da Coruña, y bueno, algún error cometen, claro. Aí está Nuc Bosch para Jenny Van Schaik na liña de 3. Aí está Lidia Yomi. Xogas en balón Jessica Fequier, pero decide lanzar Lidia Yomi. Rebote ofensivo Jessica Fequier, que non anota nese segundo esforzo. Haberá tiros libres para a xogadora Jessica Fequier, que, como dicíamos antes fora de micro, Susana, gustalle Galicia, evidentemente, porque xogou no Celta, no Uni, sí. E agora en Lugo. En Sino, segunda tempada, previamente tamén no Barça, en Iraurgi, en Guipúzcoa. Aí vai Jessica Fequier, xogadora moi fiable no tiro libre. Lanzo primeiro e anota, a xogadora que pode competir nas posicións de 3 e nas posicións de 4. Es una de las veteranas del equipo, 32 años. Anotó dos tiros libres, 12-13 no marcador. Sí, de feito, un par de entrevistas que lle fixen sempre agora que vou maior, dixelle, bueno, no, eso tampouco é así. No, pero bueno, de las sí. De las jugadoras es que son bastante jóvenes, las jugadoras del... Sí, ela é a veterana, sí. Ahí está Nevana Dimitrijevic, el rebote de Maimuna Aidaja, que acaba de entrar en pista, Amaliense. Ahí está Nuc Bosch, amosando sus fundamentos técnicos con ese bote entre as pernas. Maimuna Aidara cara adentro e anota. Que xogadora Maimuna Aidara. Como le dejes un metro a campo abierto y con un metro de distancia que le des, se come la canasta. Aí tempo morto en pista, agora solicitado polo banquillo do Maristas da Coruña, o banquillo liderado por Fernando Buendía. Estamos a minuto 36 para rematar o primeiro cuarto. Colócase Ensino por diante, 14-13 no marcador, e a primeira vantaxe do Ensino dende o 2-0. Falamos antes de Maimuna Aidaga, que xa é a terceira tempada da Liga Feminina Endesa, pesou ten 21 anos, e a tempada pasada promediou 11,2 puntos, 7,7 rebotes, 1,6 recuperacións, e un auténtico
porcentaxe sobresaínte nos tiros de dous, 51,6% de efectividade. Es un portento físico, una jugadora con unas cualidades físicas impresionantes. Tiene un primer paso brutal y eso le hace destacar, le hizo destacar el año pasado en el Celta y seguramente seguirá haciéndolo aquí en Lugo. O Maristas, Susana, que ten xogadoras, falamos antes fora de micro, xogadoras moi altas no perímetro. Eugenia Filgueira, Ana Jiménez, Andrea Pérez, Carla Naya, Sonia. A verdade é que teñen xogadoras, digamos que moi para o baloncesto actual, para o baloncesto moderno, ¿no? Que é difícil de atopar esas alturas para xogadoras que xogan no perímetro. Efectivamente, antes, hace años, la gran diferencia entre la Liga Femenina y dos divisiones anteriores, que es este caso, donde más se notaba la diferencia era en el aspecto físico. Y aquí, bueno, sí que hay diferencia, sobre todo en las dos jugadoras interiores, que son bastante más grandes, pero en las jugadoras del perímetro no hay mucha diferencia de estatura. Aí recibindo balón Ana Jiménez, precisamente unha das xogadoras que falábamos. Subindo balón Josefina Ceballos, a base que tan bons minutos xogou ao principio desta semifinal da Copa Galicia, 38ª edición, Pabillón da Gándara, en Narón, xogando con Ivana Dimitrijevic, dúas manexadoras en pista, o equipo da Coruña xogando no perímetro, no perfil esquerdo, defensa Maimuna Idaga, e agora intercepta Jenny Van Schaik, a neerlandesa, que abre o balón cara a Maimuna Idaga, que temporiza, calcula a xogada ao ensino. Aí o balón de Nubos para Maimuna Idaga, en horizontal de dereita a esquerda, Jessica Fequier, Karimani Tate, ahora Maimuna Idaga ao poste medio, lanza e un 2-1 defensivo, e hai falta coido que, como diríamos argentinos, vai a cobrar Ana Jiménez. Pois non, ao final é para o dorsal 44, Andrea Pérez Alonso. Había un 2-1 defensivo, Había bueno, un 2-1, sí. Pois tocou ya unha das dúas. As dúas evidentemente non lle pode pasar. Anota o primeiro Maimuna Idaga. O primeiro tiro libre. Vai co segundo a Internacional Maliense. Anota os dous e coloca o ensino 16-13, 3 puntos arriba. A Maristas le está costando un poquito más circular el balón con la velocidad que lo estaban haciendo al principio de este partido, y ahora les está costando un poquito más acabar los ataques. Ahora recupera en primeira liña Maimuna Idaga, 1-0, lanza e anota, aínda así, bo balance defensivo de Ana Jiménez, Susana. Sí, sí. E agora está no outro lado da pista, xira sobre sí mesma, protexe co corpo ante precisamente Maimuna Idaga, abre cada Nevana Dimitrijevic, que lanza de 3, se anota, triple importante, tripla psicolóxica para volver a colocar a Maristas da Coruña, 18-16. No las dejan escaparse, están ahí. Aí Jessica Fequier, ben intimidada, ben pechada a pintura por parte de Maristas. Un Maristas que, por certo, debutará nesta Liga Femenina 2 na casa, no Colexio de Maristas da Coruña contra Tarragona Básquet Club o sábado día 4 de outubro ás 6 da tarde. Ya esto es la última puesta a punto de los equipos, porque les queda ya poquito para empezar. Y ese mismo día 4 aquí en Pretiño, na Malata, xoga Uniferrol contra Valencia o sábado ás 7. Valencia, que me parece que tiene alguna baja, ¿verdad? Sí, lo que pasa que non sei ata que punto son baixas porque prefieren repousar un pouco pretempada, porque claro... Bueno, yo leí, me parece que Cristina Ubiña que acaba de... Sí. Bueno, después Fievich no viene hasta... Y ficharon a una jugadora, me parece, mientras no viene Fievich, ahora no me acuerdo cuál... Elena Rodríguez, irmá de Natalia Rodríguez, exxogadora do Uniferrol, exxogadora do... Efectivamente, efectivamente. E tamén ficharon a María Araujo, lóxicamente, a unha... Bueno, María viguesa, sí. A Leiro e a la pivota da selección española. Ahí está Imani Tate, balón para Maimuna Idaga, que xoga de cara, lanza contra Tabua, falla, rebote para Brenda Griselda, subindo balón Josefina Ceballos, remata o primeiro cuarto con igualdad absoluta, 18-18, do máis 6 de Maristas ao máis 5 do Ensino, agora empate no marcador. Sensación deste primeiro cuarto, Susana García Senra. Pues la verdad que sorprendida con el juego de Maristas, me está sorprendiendo agradablemente, porque
me parecieron muy valientes, moviendo el balón con mucha rapidez, atreviéndose a tirar además desde larga distancia, y en defensa también están haciendo un buen trabajo. Lugo va, bueno, a su ritmo, cambió bastante, me imagino que estará probando cosas, y creo que también al principio le sorprendió un poco la agresividad de Maristas. Bueno, un primer cuarto muy interesante, muy entretenido. E antes que falábamos desa representación galega, faltábanos unha, porque son 6 realmente galegos, 5 máis Cristina Cantero, por así decirlo. Tamén está, por suposto, María Araujo, que tamén é prata europea. Non estivo aí 2 anos, aí sí que estiveron Paula e Raquel, exacto, por lesión, lesionada. pero sí que estivo agora neste Eurobásquet, e incluso a tempada pasada nos Xogos Olímpicos, a Paula Ginco, aí non puido estar Raquel Carrera por lesión tamén. Por aquela lesión tamén. Las malditas lesiones. Las malditas lesiones, la verdad que sí. La verdad es que la selección española lleva una racha de lesiones. María Conde, María Araujo, Raquel Carrera, muchas lesiones, muchas bajas. María Conde, que por cierto tamén é de orixe lucense, porque o seu Sí, pai sí, de Ribadeo, de feito ela pasa bastante tempo pola Mariña. Sí, María Conde, que fichó en esquí, ya empezó a jugar con buenas sensaciones, a ver si le va bien, que a la selección española le hace mucha falta. Unha auténtica xogadoraza, e unha lesión gravísima nun partido de Euroliga en Zaragoza. María Conde, ademais familia tamén de deportistas, con su irmán Diego, de porteiro en primeira división de fútbol. Sí. E agora estamos presenciando unha exhibición de baile por parte de algunhas bailarinas locais, tamén aportando espectáculo neste descanso entre cuartos, entre o primeiro e o segundo cuarto, nun pabillón da Gándara, Susana, no que haberá aproximadamente para esta primeira semifinal, que lóxicamente haberá menos que despois, porque o Uniferrol, digamos que prácticamente anfitrión. Haberá agora mesmo unhas 250 persoas entre a grada, ou 300, porque tamén hai bastantes aficionados aquí a pé de pista, con caras ilustres, lóxicamente, como Julio Bernade, presidente da Federación Galega de Baloncesto, ou Manuel Durán, presidente de Durán Maquinaria Ensino Lugo. Sí, esperemos que en la segunda semifinal habrá más gente, porque como tú dices, por la proximidad con Ferrol vendrá bastante público de Ferrol, y yo creo que de Vigo también. Vigo normalmente arrastra bastante gente, y creo que también se acercará gente de Vigo, aunque es un poco tarde porque es a las 9 de la noche, pero yo creo que sí, que en la segunda semifinal habrá más afluencia de público. Perdeu o balón o Ensino, será balón a prol de Maristas. Vai defender esta xogada o Ensino con Nuc Bosch, Zoe Hernández, Jessica Fequier, Maimuna Idaga, Jenny Van Scheik xogando agora nesa posición de 5, subindo o balón Josefina Ceballos, ofrecéndose Brenda Griselda, Argentina, con varias medallas para seleccións de formación. Aí está xogando agora Eugenia Filgueira, a Leira, que recibe a falta. Eugenia Filgueira, unha leira alta e unha xogadora que ten moi bo manexo de balón, que precisamente vai ser a xogadora que saque este balón. O equipo estado por Fernando Buendía, recibe Nevana Dimitrijevic, dúas manexadoras novamente en pista no Maristas, lanza de 3, aí moi buen tiro, buen tiro liberado. Agora recupera a liña, recuperando Eugenia Filgueira, antes falamos dela, pues antes balón de Sonia Bra, novamente para Eugenia Filgueira, movendo agora de esquerda a dereita, aí o balón para Josefina Ceballos, que xira sobre sí mesma, lanza e falla, rebote que toca Jenny Van Scheik, pero o balón será pro el de Ensino. Desespera Suso Garrido, de feito, Susana, desde o primeiro cuarto a sensación de Ensino están sendo negativas, estamos tendo problemas para ver ese perfil da cancha, porque está o corpo técnico de Ensino e o banquillo moi metido no partido, porque están a sofrer. Sí, yo creo que nos esperaban lo que decía antes, nos esperaban la agresividad y la velocidad de Maristas, y las cogió un poco todavía en el calentamiento, yo creo. Ahí está Lidia Yomi para Jessica Fequier. Balón nuevamente para Lidia Yomi, no poste medio, o seu tiro, o seu rango de tiro. Non anota, rebote que toca Zoe Hernández. Acerta o árbitro, na miña opinión, o balón que vai sacar Josefina Ceballos. Zoe Hernández, que tengo yo aquí, que su padre también fue exjugador, también jugó en, ¿no?
Xogadora que está ante tamén unha oportunidade importante. Xogou uno Zamarata a tempada pasada. Sí. Non ascendeu, deu un paso cara atrás, digamos, en categoría para dar quizás 2 pasos para adiante. Unha xogadora que tamén estivo en formación coa selección española a tempada pasada, promediando 10,1 puntos, 3,1 rebotes, 2,5 asistencias, un auténtico sobresaínte eficacia no lanzamento de 3, 36,1% tiro de 3. Foi no seu día internacional sub-20, sub-17, sub-16 Zoe Hernández. Lidia Yomi en diagonal cara a Nuk Bosch, no catch and shoot, recibe lanza, falla de 3, balón para Dimitrijevic, Nevena Dimitrijevic que colleu o rebote, falta de Nuk Bosch, un pouco a falta da frustración, Seri. Yo tenía un entrenador que decía personal histérica. Sí, esas faltas hay que, seguro que a los adestradores se enfadan especialmente. Sí, porque es la típica falta, cometiste un fallo y vas a querer solucionarlo y... Al final son 2 erros, en vez de un son 2. Efectivamente. Xogando Maristas, aí o balón para Josefina Ceballos, xogando. Cambio de dirección, vai cara adentro, abre, incluso sorprende a súa propia compañeira que lanza de 3, Brenda Griselda, non anota, rebote Ensino. Uy. E agora, moita actividade defensiva, que ben balón, que boa triangulación do Maristas, seguramente rizaron excesivamente o rizo, non anotou, rebote Lidia Yomi, que lle bota o balón e hai falta agora de Brenda Griselda. Siguen muy agresivas las jugadoras de Maristas en defensa, trabajando muchísimo. Supoño que tamén é un escaparate importante, non? A Copa Galicia, xogar contra un equipo que vai estar 2 categorías por riba, o Ensino, oitava tempada consecutiva na máxima categoría. A piques de recuperar Dimitrijevic, mantén o balón no seu poder o Ensino, tira de media distancia Zoe Hernández, rebote de Jessica Fekir e anota o primeiro do segundo partido, anotou Jessica Fekir e terá tiro libre adicional e aí un pequeno corrillo das xogadoras do Ensino para poder algún tipo de axuste. E marchan Zoe Hernández, e marcha Maimuna Idaga, entran Imani Tate e Elba Garcella. Imani Tate un ala pivote, Elba Garcella un ala pivote, Imani Tate unha escolta. O Ensino hoxe cunha rotación de 9 xogadoras. Aí vai Jessica Fekir no tiro libre, anota 21-18 no marcador. Aplaude o banquillo do Ensino. Esa actividade defensiva agora do equipo lucense. Sí, le hace falta, le hace falta al Ensino estar un poquito más vivas. Ahí está Nevena Dimitrijevic a Serbia, Doni Ferrol se para. Lanza en suspensión, falla, rebote Jessica Fekir, a piques de perder nuevamente, defensa en primera línea do Ensino, transición rápida de Nuk Bosch, Imani Tate, que o balón foi demasiado alto, demasiado forte. Buena la intención, pero muy mal pase. Estaba bien visto, había ganado la posición Yomi, pero el pase no fue bueno. En marcha Sonia Bra, entra Ana Jiménez, que vai sacar de fondo, balón para Josefina Ceballos, subindo balón. Aí sai a recibir Brenda Griselda, abrindo a Nevena Dimitrijevic, lanza agora Ana Jiménez, que anota de 3, empate no marcador. Circulación de balón perfecta, Sí, está haciendo muy bien. Rotación perfecta dun equipo que chegou a semifinais para ascender a Liga Feminina Challenge a pasada tempada no pabellón de Vilagarcía de Arousa. Aí recuperación novamente, recupera Brenda Griselda ante Lidia Yomi, transición rápida, Nevena Dimitrijevic no perfil dereito, abre agora para Brenda Griselda que lanza de 3, falla, rebote Imani Tate. Aí está Imani Tate, a newyorkina, abrindo para Jessica Fekir que recibe lanza. Que tripla de Jessica Fekir, que xa leva, segundo as miñas contas, 8 puntazos. Aí está Nevena Dimitrijevic para Josefina Ceballos, 2 manexadoras en pista no equipo adestrado por Fernando Buendía. Aí encarando a Jessica Fekir, abre, atopa a súa compañeira liberada que lanza de 3, falla, rebote Jessica Fekir. Nuk Bosch, Imani Tate atacando e hai falta en defensa. Hai falta agora. Bien hecha la falta, porque
Había encarado ya la canasta muy bien y es una jugadora con mucha potencia. Falta de Eugenia Filgueira. A coruñesa, 30 anos, oitava tempada no Maristas da Coruña. Por lo tanto, unha xogadora representativa e importante no semifinalista da Copa Galicia. E novamente os mopeiros en pista para secar o parqué deste pabillón da Gándara e evitar calquera tipo de incidencia. Tamén vemos xa xente do corpo técnico do Uniferrol preparado para a seguinte semifinal que empezará ás 9. E vemos a Lino López. Sí. Aí está Nuc Bosch jogando 2x2 Qué con bien. Lidia Yomi. O gancho con esquerda non anota. Rebote. Maristas peor. Recupera Imanitei. Pase por detrás das costas cara a Jessica Fekir. Asistencia fantástica. Anota Jessica Fekir. 26-21. Recupera novamente Jessica Fekir en diagonal cara a Imanitei. Xogándose en campo ofensivo. A Viña Eugenia Filgueira por detrás, lanza Nuc Bosch de 3 y va a cargar un rebote ofensivo. Elba Garfella pilló una contraper, recupera Maristas, sacó Carla Naya para o balón que sube Josefina Ceballos. Ahí está, qué cambio de dirección, Qué que va bien. cara adentro, falla, rebote Lidia Yomi y Manitei, pero qué fundamentos ten Josefina Ceballos a base do Maristas da Coruña. Lanza Elba Garfella de 3, falla, no cacha en su rebote ofensivo Lidia Yomi, que das mellores reboteadoras ofensivas da liga. Recibe no poste medio, lanza lateral, anota, 28 puntos xa para o Ensino. A pouco máis de 4 minutos para chegar ao descanso, decide paralo Fernando Buendía, 28-21, máxima vantaxe a prol do Ensino, tempo morto en pista. Abrieron un poquito de brecha Ensino, yo creo que fruto de una mayor agresividad en defensa y un poquito de precipitación en el juego de Maristas. Perdieron varios balones y esos los aprovecha muy bien. Estamos na canle de YouTube da Federación Galega de Baloncesto, tanto hoxe a 6:30 esta semifinal como a segunda semifinal ás 9 da noite entre o Uniferrol e o Celta Baloncesto. Xa vivimos tamén, hai 2 semanas no Coliseo da Coruña, as 2 semifinais masculinas, Breogán Club Ourense Baloncesto, Obradoiro Básquet Coruña. Mañá final tamén este pabillón da Gándara polos compañeiros da Televisión de Galicia. Tamén agora xogos entre intres o partido. Neste tempo morto mantense o espectáculo no pabillón da Gándara. Vemos aí a Suso Garrido, vémolos a través da pantalla esas indicacións e agora unha piña entre xogadoras, non? Momento para falar entre corpo técnico, xogadoras e despois as xogadoras elas mesmas. Sí. Esto cuando yo jugaba no se hacía. No nos reuníamos las jugadoras para hablar. Asustar, ¿no? 28-21, 4 minutos 48 segundos para chegar ao descanso. Sube o balón Andrea Pérez Alonso, sacou Carla Naya, ofreces aí Brenda Griselda, Carla Naya, Josefina Ceballos, vai cara dentro, perde o balón, recupera Alba Garfella, balón para Alessandra Orsili, aí está ex da Virtus Boloña, a piques de facer falta en ataque Imanitei, está Alessandra Orsili, recibe Elba Garfella, a Valenciana de Manises, agora Alessandra Orsili, Imanitei, vai cara dentro, lanza e anota, atopando sensacións Imanitei, que está sendo moi vertical, pero non estaba especialmente acertada, Susana. No estaba nada acertada, pero está cogiendo confianza y tiene mucha potencia para poder jugar estos 1 contra 1. Josefina Ceballos co balón, e aí entendo que falta de Lidia Yomi sobre Brenda Griselda. A Brenda Griselda que con 24 anos ten no seu palmarés un bronce na América Cup Sub-18 en 2018, un bronce tamén na mesma competición, neste caso Sub-16, un ano antes, e campeoa de Sudamérica Sub-15, Sub-14, xa debutou coa selección absoluta.
Novamente o Mopeiro, tamén hai humidade, ¿no? Estamos en mucho días calor. de bastante calor. Hace mucho calor hoy y se nota, claro, en la pista. Aí a penetración agora de Josefina Ceballos, non anotou, balón para Ensino, aí está Alessandra Orsili, ofrece Lidia Yomi, falan entre elas, atopa Imani Tate, balón para Elba Garfella que está liberada, ten tempo Espanzo, lanza contra Tabua, seguramente non o quería anotar así, pero vale bueno, igual. Pero vale igual 3 puntos. Así a todo teño que decir que é unha xogada relativamente habitual de Elba, Sí. ese triple contra Tabua porque Sí, recibe lanza. Es a verdad veces que no es colle la bastante primera vez, forza. no es la primera vez que se lo veo hacer, tienes razón. Importante agora que Maristas mantéllase en partido ata o descanso, ¿no? Están pasando un pequeño bache porque les está costando ahora anotar. En sí no está más serio en defensa y les está costando más la circulación de balón. Recibe Nevena Dimitrijevic, a Serbia, 25 anos. Barata no Europeo Sub-17 en 2017, agora ten 25 anos. E agora hai falta de Ensino. E a segunda de Lidia Yomi. E vai entrar á pista Maimuna Idaga, a maliense internacional con Mali. Tamén achegándose xogadoras do Uniferrol. Aí vemos a Carla Llave, a croata, con las fichaches, e tamén Blanca Millán. E a súa irmá Silvia Millán, fisioterapeuta dende este ano do Uniferrol. Este año, sí. Por centro de Burela Fútbol Sala. Sí. Lanza Josefina Ceballos, se anota o tiro libre. Aí co segundo. 22 puntos, Maristas da Coruña, vai Josefina Ceballos co terceiro, co segundo lanzamento, 23 puntos para Maristas, 33-23. Como decías tú, es importante que no se vayan antes del descanso, tienen que mantener la tensión y el ritmo y mejorar un poquito el acierto que no están teniendo en este segundo cuarto. Sube o balón Alessandro Orsili, sale a recibir Imani Tate, ofrece o bloqueo Maimuna Idaga, collo pola esquerda Imani Tate, abre cara Maimuna Idaga que ten problemas, boa defensa agora de Ana Jiménez, balón a prol de Marista, subindo o balón Marta Rivas, abrindo perfil esquerdo, novamente abrindo ainda máis para Andrea Pérez, vai cara adentro, que ben o movimento de balón de Maristas da Coruña, non anotou a tripla agora Marta Rivas, pero que circulación, Susana. Sí, muy buena circulación, muy rápido, perfecto. Aí está Maimuna Idaga, vai cara adentro xogando, de cara, lanza coa man esquerda, que canastra de Maimuna Idaga, a Ochan, anota 2+1, punto número 35 para Ensino, anota Maimuna Idaga e terá tiro libre adicional. Muy difícil pararla, como coja ese primer paso, tiene un primer paso extraordinario. Vai cara dereita, cambio de dirección e anota en extensión coa man esquerda. E aí vemos tamén agora Jessica Fekir axudando coa Mopa, unha xogadora que, por certo, que entrevistei este verán na Voz de Galicia cando estaba este verán ela pasando vacacións en Canadá e en Estados Unidos. Participou durante todo o verán nunha plataforma polas mulleres no deporte xunto a súa mellor amiga, que ademais é irmá dun dos xogadores de Indiana Pacers. Ela estivo vendo moitos partidos do playoff da NBA, entre eles a final. Aí está Maimuna Idaga, que lanza o tiro libre adicional e anota 36-23. Oiga. Agora ese balón con tanto risco. Muy complicado. Imani Tate recupera, balón para Elba Garfella, Maimuna Idaga que xira, cara esquerda, abre cara Imani Tate, non se entenden, demasiado forte. Recupera, Marista sacou Marta Rivas rápidamente, cara Ana Jiménez, aí está Ana Jiménez botando entre as pernas. No perímetro, Eugenia Filgueira, balón para Josefina Ceballos, botando baixinho e anota. Sí. Qué barbaridad, qué fundamentos. No foi Nevena Dimitrijevic, Josefina Ceballos está agora no banquillo, pero son dúas xogadores bastante similares en canto a habilidade. Sí, juegan muy parecido. E agora a tripla de Jessica Fekir, recuperación alta de Imani Tate, hai falta de Ana Jiménez, 39-25. Según as miñas contas, xa leva 11 ou 13 puntos Jessica Fekir.
Xogadora que foi de menos a máis a tempada pasada no Ensino. E aí Sí, estuvo con algún problema, ¿no? Alguna molestia, pero así todo competido sempre. Sí. As típicas xogadoras que fan prácticamente 2 ou 3 veces por semana adestramento específico, individual, ao marxe do colectivo. Aí está Imani Tate, que anota 41-25. Le queda minuto 46 para chegar ao descanso. Cale YouTube da Federación Galega de Baloncesto. Ahí, subindo balón, Nevena Dimitrijevic, defendida por Luke Bosch. Ahí está Nevena Dimitrijevic. Botando, non atopa a liña de pase clara. Agora sí, pero recuperou Imani Tate, que está destacando nesta faceta. Luke Bosch. Temporizando, atopa Elba Garfella no perímetro, Maimuna Idaga abrindo cada Jessica Fekir. Están haciendo zona. Pero e agora en sí se xogan con a 5 específica, realmente. Sí. Aí está invertindo o xogo Imani Tate, finta, remonta a liña de fondo, protexe co corpo, lanza curto, pero anota, chorando, pero anota. 43-25, máis 18 Ensino, que agora sí que está abrindo fenda. Qué bien. E agora que xogada de Marta Rivas. A base do Maristas, que anota e terá tiro libre adicional. 43-27. Entra Zoe Hernández no Ensino, marcha unha esplendorosa Jessica Fekir. E como dicíamos, en 5 pura agora Ensino, que están as 2-5 no banquillo. Lidia Joami e Feri Van Schaik. Marcha Marta Rivas despois desa canastra con 2+1. Anotando tiro libre adicional. Ahí está Zoe Hernández. Cara Maimuna Idaga invertindo cara Imani Tate, lanza de 3, falla, rebote que tocou Maimuna Idaga, balón para Maristas. Están acertando os árbitros, Sí, sí. Subindo balón Andrea Pérez, poniéndolle velocidade, abrindo cara Nevena Dimitrijevic, que lanza de 3, falla, rebote para Andrea Pérez, que recibe lanza sen pensalo, rebote Ensino. Estamos a medio minuto para chegar ao descanso. Aí está Luke Bosch, lanza de 3, tripla, os 3 primeiros puntos oficiais de Luke Bosch coa camiseta do Ensino. Subindo o balón agora Andrea Pérez, que é unha manexadora con moita altura. Retrasando cara Nevena Dimitrijevic. 3 segundos 9 para chegar ao descanso. Todo o banquillo del Ensino de P. Nevena Dimitrijevic, que lanza, falla, rebote para Maimuna Idaga, balón para Luke Bosch, que vai ter que lanzar. Chegamos ao remate do primeiro tempo. Ensino 46, Maristas da Coruña 28, máis 18 o Durán Maquinaria Ensino Lugo. Sensacións, Susana García. Bueno, un segundo cuarto que se van poniendo un poco las cosas en su sitio. El Ensino ajustó en defensa pequeños fallos que había tenido en el primer cuarto, y a Maristas le costó mucho más circular el balón, que lo habían hecho muy bien en el primer cuarto, con mala suerte en algunas veces porque lo circularon bien y al final no entraron los tiros, pero un poco el resumen es ese. El Ensino apretó en defensa y a Maristas le costó más anotar. Pois agora uns minutillos para descansar nós tamén e volvemos nos minutos co terceiro e cuarto cuartos desta primeira semifinal Copa Galicia, canle de YouTube da Federación Galega de Baloncesto, Pabellón da Gandará en Narón. Ao descanso, Durán Maquinaria Ensino Lugo 46, Maristas da Coruña 28.
Novamente, boa tarde, benvidos, benvidas a primeira semifinal da 38ª edición da Copa Galicia. Durán Maquinaria Ensino Lugo, Maristas da Coruña. Novamente, saúdos de quen narra o partido Millán Gómez, cos comentarios de Susana García Senra, vicepresidenta da Federación Galega de Baloncesto, exxogadora, adestradora e moitas outras cuestións vencelladas ao baloncesto. Susana, que sensacións tes para esta segunda metade? Bueno, vamos a ver cómo empieza, porque es importantísimo el comienzo de este tercer cuarto, sobre todo para Maristas, a ver si son capaces de recuperar un poco la ventaja y la diferencia, vamos. Y me imagino que las consignas en el banquillo habrán sido de máxima intensidad, sobre todo al principio, y vamos a ver cómo resulta. Xogando Ensino con Alessandra Orsili, Imani Tate, Jessica Fekir, Geri Van Schaik y Lidia Yomi. Precisamente Geri Van Schaik para Lidia Yomi. Xogo entre pivotes, xogo entre interiores. Anota Lidia Yomi, asistencia Geri Van Schaik, 20 arriba. O Durán Maquinaria Ensino Lugo. Con esta canastra son 8 puntos xa de Lidia Yomi. Leva 13 Jessica Fekir e 11 Imani Tate. Xogando aí Maristas, pintando o lanzamento, vai cara adentro, abre, recupera Imani Tate, que xa leva 5 recuperacións, 4 na primeira metade. Vai sacar agora Josefina Ceballos, a base do Maristas da Coruña. Balón para Dimitrijevic, que abre o balón polo chan, e nova recuperación, a sexta de Imani Tate. Balón para Alessandra Orsilina, paralela como se fose fútbol sala. Balón a Lidia Yomi no poste, abre cara Jessica Fekir, retrasa cara Imani Tate, que recalcula a xogada. Balón de Imani Tate, aí está estadounidense, vai cara adentro, polo perfil esquerdo, anota Imani Tate. La intensidad defensiva de Maristas bajó un poquito y eso, claro, se está notando. Anotan con muchísima más facilidad el Ensino. Mais 22 o Ensino, aí está xogando o balón de Nevena Dimitrijevic, cara ao perfil esquerdo, que boa xogada agora de Josefina Ceballos, non anota, rebote Ensino, balón longo, cara Geri Van Schaik na pintura, retrasa cara Imani Tate, que se pensa o lanzamento de 3 e comete pasos, cando dubidas, normalmente sí. erra, Susana. Sí, hay que recibir el balón y no dudar, porque si no... Xa están aquí moi pretiño de nós, Blanca Millán, Carles Llave, Elena Baldonedo, a canteira do Uniferrol, tamén xogadoras do Celta, entre elas a Ani Granesa, a galega, Sara Vidal, tamén Carlota Menéndez, a xogadora do Uniferrol, está precisamente a falar con Blanca Millán, compañeiras a tempada pasada no subcampeón da Eurocup. E máis, xa o dixen na Copa Galicia masculina, na retransmisión, Carlota Menéndez non puido xogar ningún dos dos partidos da final da Eurocup. Se pudera ter xogado, era unha rotación máis, é unha xogadora importante que competiu mellor na Eurocup, incluso que na Liga, e seguramente tería competido mellor o Uniferrol, sen dúbida. Sí, un fichaje muy importante, muy interesante para el Celta. Yo el otro día en el partido que le vi me gustó mucho, jugó muy segura, dirigiendo, tirando, penetrando. Falando de tiro agora o catch and shoot a tripla de Sofía Arcos, enfádase moito Suso Garrido, e balón xa na outra cancha e falta sobre Imani Tate, terá tiros libres. Precisamente vemos agora como marchan Carlota Menéndez, Sara Vidal e outras compañeras do Celta, cara a vestiarios. E a compañeira xa veremos despois, pero a compañera Carlota Menéndez en posición de 1. E de Bermejo, toda unha subcampeona do mundo sub-23, sub-19 en 2023. Jugadoras bastante parecidas las dos. Sí. Muy jugonas las dos. Exacto. Muy agresivas. Sí, yo creo que van a dar muy buen rendimiento. Titular naquela final, na mesa outras dúas medallas de prata en senllos europeos. Aí vai Imani Tate, que fallou o primeiro tiro libre. Vai co segundo, a newyorkina, anota. Dicíame Imani Tate esta semana nunha entrevista que ata os 13-14 anos fixo diferentes deportes, voleibol, danza e outras actividades, ata que realmente comezou a xogar de xeito única e exclusivamente o baloncesto na universidade con 18. Caramba, sí. Agora a canastra de Maristas e o balón, hai falta en defensa de Maristas sobre o Ensino.
Tamén me dicía que claro, que cando era cativa no instituto, no colexio, era a máis alta de todas e agora é a máis pequena de todas. Que tampouco é así, que é máis alta que Nuk Bosch ou que Alessandra Orsili, pero é un dicir, evidentemente. 51-31, balón para Alessandra Orsili precisamente, a italiana de Fermo, balón para Imani Tate que recibe lanza en suspensión. Muy buena canasta. Canastra en diagonal, anotou aí Imani Tate. Hai pasos agora de Sofía Arcos. Uy. Balón para Alessandra Orsili, Lidia Yomi, Imani Tate, na liña de 3, lanza, vía perfectamente que ia a errar, por iso ia a cargar o rebote ofensivo. Deuse conta do seu erro, aí está Josefina Ceballos botando baixiño, vai cara dentro, abre, cara, Eugenia Filgueira, agora lanza Brenda Griselda, a Argentina non anota rebote, Jessica Fekir, aí está Alessandra Orsili. Móvense a xogadora sin balón, recibe Maimuna Idaja, aí está Alessandra Orsili, cambio de dirección, lanza en suspensión e anota dúas canastras moi similares, Susana, de Imani Tate e agora de Alessandra Orsili. Sí. Dos buenas penetraciones con parada y tiro, una jugada que a mí me encanta. Aí está Alessandra Orsili. Una acción, vamos. Nuevamente non sino. Marta Rivas, a prol de Maristas, aí está Marta Rivas. Josefina Ceballos, collo bloqueo de Sofía Arcos. Balón que recupera Alessandra Orsili. Transición de Jessica Fekir e hai falta que recoñece a coruñesa Eugenia Filgueira. Bueno, una buena falta táctica para parar el contraataque. Y sobre todo esas faltas que nunca se pagan dano, ¿no? Digamos. Eso sí, eso por encima de todo. Que abracen, que fagan o que queiran, pero sí, que non poñan en risco a saúde das xogadoras e dos xogadores, como neste caso fixo moi ben Eugenia Filgueira. 5,2 puntos, 2,8 rebotes. A tempada pasada Eugenia Filgueira na Maristas da Coruña, está na oitava tempada, unha heroína local coruñesa xogando no equipo da súa cidade. Aí está Alessandra Orsili que vai cara adentro e hai falta. Coido que de Sofía Arcos. Es la jugadora más veterana del equipo. Y bueno, 8 años, claro, es que son moitas tempadas. Ya está bien, muchas temporadas, sí. Un Maristas da Coruña, no que adestra como adestrador xefe Fernando Buendía, axudado por Pablo Quintáns e Guillermo Martínez Carrasco. Aí está Imani Tate con lanzamento suspensión, falla, rebote ofensivo de Lidia Yomi que o toca, pero é balón de liña de fondo a prol do Maristas. Toca casi todos los balones Lidia Yomi sí. en rebotes de ataque, ¿eh? Un está 97. siempre ahí, sí, sí. Dende hai moitos anos, cando fichou polo Ensino en 2022, lembrome de mirar, Susana, había moitísimos anos que non había unha xogadora tan alta no Ensino. Bueno, es que no hay muchas jugadoras con esta estatura en la liga femenina, yo creo, ¿no? No. Aparte unha das mellores rebotadoras ofensivas da liga, medrando tempada tras tempada. Cuarta no Ensino, a primeira tempada na competición foi en Gran Canaria compartindo plantilla con Blanca Millán. Agora un triple, a tripla de Josefina Ceballos, é unha xogadora con moitísimo talento. 55-36, balón de Lidia Yomi precisamente para Imani Tate. Aí está Imani Tate invertindo balón cara a Jessica Fekir que lanza de 3, falla, rebote longo que pechou moi ben Maristas. Aí está Josefina Ceballos, cambio de dirección sobre Imani Tate, vai na penetración e hai falta, coido que de Imani Tate. 55-36. Jugadora interesante esta, uruguaya es, ¿verdad? Sí. Uruguaya pero pasaporte español. Importante tamén, a pasaporte hora de español, atopar hongos en equipos, etcétera. Sí. Entra no Ensino Elba Garcella. En marcha Maimuna Idaga, aplaudida aí pola delegada, pola team manager do Ensino, Cata Polini, xogadora do Ensino e a xogadora con máis partidos na historia da selección italiana, de campeona da NBA, case nada. Sí. Y su hermana mayor era muy buena también, jugó su hermana también y también era muy buena. Anota os dous Josefina Ceballos para colocar o 55-38. Subo balón a Alessandra Orsili, defendida por Marta Rivas. Sae no carretón Imani Tate.
Nuevamente para Alessandro Orsili. Zoe Hernández, no perfil derecho. Hay fracción del Sino, recupera Maristas rápidamente. Balón en transición, Cara Eugenia Filgueira, canota, Cuamán Esquerra en extensión. Saque rápido, aprovechando esa faceta do xogo. 55-40. 0-7 de parcial, para Maristas da Coruña. Sí, cuidado. Ahí está Alessandro Orsili. Y hay falta en defensa de Marta Rivas, coido. A mí esto do saque rápido gusta moito, ¿verdad? Sí, le da muchísima más agilidad al juego. Lo que pasa es que yo creo que aún ahí las jugadoras aún no saben muy bien, ¿no? Dubidan ainda, sí. Na CB aplícase a cuarta tempada, nas competicións FEB. Sí. Esta primeira tempada. Todo que sexa dinamizar o xogo. Efectivamente. Aí vai Alessandro Orsili, co tiro libre, anota. Anota o primeiro tiro libre. 24 anos, ex de Lleas, a tempada pasada en Eurocup. 18 partidos en Euroliga coa Virtus. A xogadora nada enfermo, fallou o segundo tiro libre. Qué bien. Ahí vai Josefina Ceballo botando baixiño, balón para Marta Rivas que se lle escapa, pola defensa Alessandro Orsili, Jessica Fekir, balón para Imani Tate. Ahí está Imani Tate ante Marta Rivas, bo balón para Elba Garfella que protege co corpo, xira, quedase curto, rebote, Kensenon, Lidia Yomi e hai falta en defensa de Maristas. Buen movimiento de Elba Garfella, le quedó un poquito corto. Marcha Alessandro Orsili, entra Nuk Bosch, a ex de California. De California Baptist Lancers, a xogadora de Premia de Mar, na costa de Barcelona. Anota o primeiro Lidia Yomi. 5-7, 4-0. Lanza o segundo e anota 5-8, 4-0. Vai marcando xogada Marta Rivas. Xogos en balón de Eugenia Filgueira. Aí está Marta Rivas. Abre cara a Sofía Arcos. Balón aquí no poste. Cara, qué buen movimiento de Andrea Pérez. Non anota. Balón para Nuk Bosch. Aí está Nuk Bosch. Xogadora que imprime velocidade. Anotou unha tripla no primeiro tempo. Balón para Imani Tate. Menos de 4 minutos para rematar o terceiro cuarto. Elba Garfella. Balón para Nuk Bosch. Sae a recibir Lidia Yomi. Atopa a Elba Garfella que abre. Estaba na pintura, entendo que 3 segundos na zona. 3 segundos, perdón. 3 minutos, madre mía. 3 segundos. Como se di coloquialmente, puxo a tenda de campaña na pintura. Acostuman a estar ao revés, ¿no? Lidia Yomi na pintura e Elba un pouco máis fora. Sí. Aí estaban invertindo os roles. Aí está xogando Maristas, o equipo ha estado por Fernando Buendía, o equipo de Liga Femenina 2. Hai falta sobre Andrea Pérez Alonso. Terceira falta de Lidia Yomi. 5-8, 4-0. Están consiguiendo mantener el resultado en este tercer cuarto. Sí, sí. Tamén é importante a nivel anímico, ¿no? Sí. Digamos que tamén se marcan objetivos máis curtos, ¿no? De cuartos. Aí lanza Andrea Pérez, que tripla de Andrea Pérez. Andrea Pérez desde a zona central. Canastra de 3 puntos de Andrea Pérez Alonso. A dorsal 44. Ahí está Nuk Bosch. Imani Tate, a campeón de Copa con Zaragoza en 2023. Balón cara a Lidia Yomi, 2x2 central. Anota en extensión Cuamán Esquerda, Lidia Yomi, que finaliza tanto Cuamán Esquerda como Cuamán dereita. Juega muy bien el pick and roll. Sí. Y ahora hay falta de Andrea Pérez sobre Imani Tate. Descúlpase. Deportividade. E hai tempo morto improvisado, digamos, Sí. ¿no? Sí. Por esa falta de Andrea Pérez,
da Porriñesa, sétima tempada no Maristas, 31 anos, 9,6 puntos, 4,3 rebotes, 1,1 asistencias. A la pivote do Maristas da Coruña. Imani Tate con tiro libre anota. ...61-43. Baito segundo tamén anota, 62-43. Ahí subindo balón Andrea Pérez. A Porriñesa, balón para Marta Rivas, que recibe en marcha. Provoca falta de Zoe Hernández, da zaragozana. Va a ser saque de lateral, que va a poner en xogo Ana Jiménez. Balón precisamente para Andrea Pérez ao poste, ante el Garfella, 1-4 contra 1-4, xírase á esquerda, que pases en mirar, invertindo fantásticamente o balón agora, rotación. O Maristas tocou o balón, Zoe Hernández non chegou o balón a Marta Rivas, saque de banda para o prol do Maristas da Coruña, vai sacar Ana Jiménez, enfadado Suso Garrido. Andrea Pérez asumiendo bastante protagonismo y responsabilidad. Que acerto de 3 puntos hoxe. Maristas da Coruña anotou a tripla Ana Jiménez. 62-46, non lle perde a cara ao partido o Maristas da Coruña. Aí está Imani Tate atacando a Ana Jiménez precisamente. Hai unha axuda defensiva precisamente a Andrea Pérez e hai falta. Buena ayuda, pero hay que un pelín antes. E volve a pista no Maristas da Coruña Carla Naya, xogadora canteira, por certo, do Ensino, con cuxo primeiro equipo chegou a xogar 4 partidos oficiais. Lanza Imani Tate o primeiro tiro libre anota. 63-47. 64-46, perdón. Carla Naya, que además ejerce funciones de entrenadora también con equipos de categorías inferiores. Jugadora de Arteixo. Ahí está Nuk Bosch. Ahí o balón de Nuk Bosch. Cara el Garfella nuevamente Nuk Bosch. Y hay falta de Andrea Pérez. Ayuda, estaba ahí también. Están bien las ayudas, Nevena pero Dimitrijevic. un poquito tarde. No les da tiempo a llegar y tienen que hacer falta. Entra Sofía Arcos, un a pivote. No Maristas, se marcha Andrea Pérez, un a la pivote. Va, y con tiros libres Nuk Bosch. Anota o primeiro. Tamén ten que ser difícil, Susana, a adaptación, ¿no? da Universidade Estadounidense a comenzar agora en... Sí, eso te decía al principio, a ver, porque les cuesta normalmente a las jugadoras que vienen de Estados Unidos, de universidades, les cuesta adaptarse, pero bueno, yo creo que se está adaptando bastante bien esta que canastra agora de Imani Tate, cando menos xa é a sétima recuperación de Imani Tate. Sí. Campeón da Liga regular a pasada tempada con Uni Girona e 2 anos antes campeoa da Copa con Casademón Zaragoza. Aí está Imani Tate, marca xogada Nuk Bosch, que é a que recibe o balón, ofrece o bloqueo Lidia Yomi, collo pola esquerda, recibe na continuación no short roll Lidia Yomi, balón para Zoe Hernández, que combina con Elba Garfella, movilidade, movimento de balón, anota o Ensino, 6-9, 4-6, 5-0 de parcial para Durán Maquinaria Ensino Lugo. Ahí está Nevena Dimitrijevic. Balón para Brenda Griselda. Aí está, abrindo, abre o balón, moito pase extra do Maristas, se non anotou agora Ana Jiménez. Pero nuevamente moi boa rotación. Movieron bien el balón, sí, pero al final no hubo premio. Imani Tate, Carazó Hernández, Lidia Yomi. Ahí está Imani Tate. Se para, esgota bote, lanza en suspensión. Que canastra de Imani Tate. Fundamentos técnicos da seguramente a xogadora franquicia.
díxome literalmente nunha entrevista, Susana, vou ser unha segunda adestradora no campo. Sí. Ahí está xogando Carla Naya. Está claro que experiencia tiene, es Sí. una jugadora con mucha experiencia. Comezou a súa etapa en España, no Leganés, logo Casamón, Zaragoza, Ensino, Ardoi, Uni Girona e agora novamente no Durán Maquinaria, Ensino Lugo. Dúas xogadoras esta tempada volveron ao Ensino. Volvieron, sí. Alessandra Orsili e Manite. Iso fala moi ben no Durán Maquinaria, Ensino Lugo. Ademais é algo que acontece con frecuencia, xogadoras que volven. Bueno, y que se ve que las tratan bien porque Exacto, vuelven, exacto. porque oye, se van para ver si encuentran otras oportunidades, pero el volver a un equipo quiere decir que estuviste bien ahí. Pasou, por exemplo, con outras xogadoras como Margaret Roundtree ou como Bea Sánchez ou Alba Prieto. Aí está Nevena Dimitrijevic, que non anota. Chegamos ao remate do terceiro cuarto. 71-48 máis 23 o Durán Maquinaria, Ensino Lugo. Así a todo, Susana. Sí. O Maristas competindo, sobre todo con ese treito do parcial 0-7. Sí, sí, al final estaban aguantando bastante bien y bueno, este tercer cuarto mantuvieron la diferencia prácticamente, o sea que lo están trabajando bien. Agora entre cuartos, nova exhibición de baile, de cada vez máis público no pabillón da Gándara aquí en Narón, para presenciar despois ás 9 da noite, dentro dunha hora e 7 minutos, esa segunda semifinal, Baxi Ferrol, Celta Zorca Recalvi. Celta, por certo, Susana, que descendeu na última xornada, perdeu en Valencia, dependía indirectamente do Ensino contra Ibaeta no Pazo, un partido que se decidiu por unha xogada literalmente, por unha tripla precisamente dunha ex do Ensino, ex do Valencia Basket como Mariana Zetamurgil, e a verdade que eu ali que estaba no partido, aquel día non narrei para FES porque o partido era por Teledeporte, estaba nas bancadas, sofreu máis a xente ese día no Pazo que en calquera outro partido, a pesar de que o Ensino entre aspas non se xogaba nada, pero Ya, por vecillanza. Sí, fue, la verdad es que se sufrió mucho el año pasado en Vigo, fue una pena que al final no hubiesen podido, pero claro, cuando dependes de otros, cuando ya no es cosa tuya, pues cualquier cosa puede pasar, evidentemente, y fue unos últimos minutos. Sí, no, foi tremendo. Uf. Ademais, salvándose Ibaeta, que era un equipo que esa mesma tempada competiu en Eurocup, igual que o Uniferrol. Evidentemente o Uniferrol a moitísimo máis nivel, que chegou a toda unha final. 18 partidos na Eurocup este ano, por suposto, tamén vai competir. La temporada de Baxi fue de enmarcar el año pasado. Único la pena que no se hubiesen clasificado para la Copa, que si dura una jornada más la primera vuelta se clasifican. Sí, seguro. Pero bueno, no se les puede poner ningún pero. Fue una temporada impresionante. Así que chegaron os playoffs da Liga. Aí está Alba Garfella, ofrécesele Jenny Van Schaik por dentro, pero non recibe. Aí está Zoe Hernández, cara Alessandra Orsili, finta coa esquerda, vai cara a dereita, novamente agora ca esquerda, lanza, fallía, balón para Jenny Van Schaik, que ten que lanzar, esgotou a posesión, boa defensa do Maristas da Coruña. O equipo ha estado por Fernando Buendía, Pablo Quintanza, Guillermo Martínez Carrasco. Me gusta que Maristas no baje los brazos a pesar de la diferencia en el marcador y que sigan peleando e intentando defender y jugando sus opciones en ataque. Fallou a tripla agora Carla Naya, a ex do Ensino, e hai falta en defensa do Maristas. E a primeira do cuarto. Balón para Elba Garfella. Ahí está Nuk Bosch. Para Elba Garfella con problemas, a piques de recuperar o Maristas. Balón a prol do Ensino, 9 segundos no reloxo de posesión.
Final do terceiro cuarto, por certo, 22 puntos de Imani Tate. Henny Van Schaik, Alexander Orsili, Zo Hernández. Alexander Orsili va a tener que lanzar 3 segundos, 2, vai cara adentro, lanza, falla. Intimidación e boa defensa, que ben pecha pintura Maristas. Aí está xogando o equipo coruñés. Nevena Dimitrijevic lanza e anota. Que canastra de Nevena Dimitrijevic. Sube o balón, Nogbo se comete pasos. Aí sí que tamén se pode notar, ¿no? O tema dos pasos, dese primeiro paso entre o baloncesto estadounidense e o, sí, o español. Les debe de costar el acostumbrarse. Aí vai cara adentro Brenda Griselda, Argentina, internacional absoluta. Perdeu o balón, recupera Ensino. Tiene a 2 compatriotas en el Celta. Sí, sí, sí. Una jugadora, la número 7 del Celta, la interior, muy interesante. Jugadora veterana con mucho baloncesto. Ahí está Elba Garfella. Falta, no Maristas a segunda, está con 0 faltas Ensino. Cuando le vamos 1 minuto 52 segundos do cuarto. Que antes que falábamos, da familia de Blanca Villán, aí estamos país. Ah, sí. Despois la sala de aí. Fiache fora de micro. Súa máis xogou no Xuncas e 3 tíos seus no Brogan. Aí está Elba Garfella, que taponazo de Brenda Griselda. Balón de Alexandre Orsili, Carazo Hernández. 3 segundos, 2, lanza de suspensión. Non tocaron. Balón reboteado por Sofía Arcos. Ahí está Brenda Griselda para Carla Naya, que lanza de 3, falla, colle o seu propio rebote ofensivo. Logo loita Alexandra Orsili, tamén Sofía Arcos, balón para o Maristas. E facendo indicacións agora Diego Fernández, o novo segundo estado do Ensino. Da gusto ver a las jugadoras con ese espíritu de lucha, ¿verdad? Con la diferencia que hay en el marcador y tirándose por un balón ahí, dándolo todo. Eso es de agradecer mucho. Vai sacar agora Nevena Dimitrijevic a Serbia. Balón para Ana Jiménez, aí botando entre as pernas a piques de recuperar Henny Van Schaik, pero é falta. E a terceira, que marcha Elba Garfella, entra Maimuna Idaga. Nevena Dimitrijevic, vai cara adentro, lanza contra Tabua, falla, rebote Sofía Arcos, que se fai forte aí, hai falta de Jessica Fequier. Vai sacar Nevena Dimitrijevic, base 25 anos, subcampeona de Europa sub-17 en 2017, 8 anos, e hai 3 tempadas xogou a uns kilometriños de aquí, no pabellón da Malata, Couri Ferrol, da Liga Femenina Challenge, acabando o ascenso. Nevena Dimitrijevic, balón para Ana Jiménez, Nevena Dimitrijevic na cinta, aí está Ana Jiménez que lanza, falla, rebote de Maimuna Idaga. Aí está Maliense, recuperación de Ana Jiménez. E a percepción que tiven durante todos os partidos que vin de Maristas na tempada pasada, que teñen xogadoras no perímetro moi altas e moi completas sí, para manexar e para que poden ter un físico de para xogar ao 4 ao 3 e xogan de escolta. Sí, sí. Agora canastra, que no es normal en estas categorías. Exacto. Zo Hernández, balón para Maimuna Idaga, que estaba soa, tempo espazo para anotar contra Tabua. 73 puntos do Ensino, 73-52, máis 21. Aí está Brenda Griselda, que non anota e falta en defensa. Terá 2 tiros libres. A internacional absoluta argentina, 85, 24 anos. É unha coleccionista de medallas. Bronce na América Cup Sub-18 en 2018. Un ano antes, bronce na América Cup Sub-16 e campeona de Sudamérica Sub-14, Sub-15. Ten moitísimo mérito ser chamada nun país tan
grande como Argentina y con tanta tradición Sí, sí. no básquetbol como el SDIN, Sí. en tantas categorías. Que tamén ten mérito, por exemplo, unha xogadora que estivo estas 2 últimas tempadas no Uniferrol como Ángela Matais, nunca fora convocada. Ángela Matai, sí. Nunca fora convocada coa selección de formación e chegou a absoluta. Y llegó a la absoluta, la convocó Miguel, sí. E agora xogan Jairis. E agora a canastra de Brenda Griselda precisamente. Collendo o rebote. 7-3-5-4. Ofrécese Maimuna Idaga. E hai infracción de Zoe Hernández. Recupera Maristas. Vemos aí a facer exercicios de quecementos a Carles Javek, a base escolta Leira, fai de todo, a xogadora croata procedente de Gran Canaria, xogadora do Uniferrol, tamén a Gala Mestres, a Leira do Uniferrol, tamén a Ine Lloguís, a la pivote, por certo, campeón de Eurobásquet con Bélxica este verán ante España, sí. E tamén Alba Sánchez Ramos, a Leira, santanderina, segunda tempada no Uniferrol, e aí falta en defensa agora de Maristas. Ine Lloguís, que no primeiro treito da tempada pasada foi compañeira de Imani Tate no Ardoi, no equipo de Cizur Maior, na área metropolitana de Pamplona, o equipo que rematou como Cerra Portelos, como último clasificado descendeu. Que descendió también con el Celta, sí. Ahí está Alessandra Orsili, Maimuna Idaga, ahí está Zoe Hernández, Jessica Fequier, balón para Alessandra Orsili, Jessica Fequier, recupera Sofía Arcos, que anticipou a Jenny Van Schaik. Ahí está xogando Maristas na transición, finta, lanza de 3, falla Garabata, cargaba o rebote ofensivo Carla Naya, balón a prol de Durán Maquinaria, Ensino, Lugo. Jugadora interesante esta, la uruguaya, la número 30, Ceballos. Sí, base que destacou tanto en ataque como en defensa en moitos treitos do partido. Aí está Maimuna Idaga, cara a Alessandra Orsili, Jessica Fequier recibe lanza no seu tiro habitual, que tripla de Jessica Fequier, 7-6-5-4. Aí está Josefina Ceballos, Carla Naya, o bloqueo de Andrea Pérez Alonso, vai cara adentro Josefina Ceballos, non anota, pero hai falta de Zoe Hernández que protesta. E además o Ensino que está en bonus. Por tanto, serán tiros libres para Josefina Ceballos. No está conforme la jugadora con la falta, está conversando con el árbitro. Pero Josefina Ceballos, 22 anos, anota o primeiro tiro libre. Internacional sub-17, sub-15, con diferentes equipos de formación de Uruguai. Anotou os dous. Xogando Ensino, Maimuna Idaga, Carazo Hernández, Jessica Fequier recibe lanza, dous consecutivos de Jessica Fequier, colócanos 7-9-5-6, destacando moito ofensivamente Imani Tate, Jessica Fequier no Durán Maquinaria Ensino Lugo. Vai ao chan aí Alessandra Orsili, nunha xogada moi habitual da italiana, balón así a todo a prol do Maristas da Coruña. Alessandra Orsili, Susana, que hai 4 veráns cando chegou en Ensino para xogar Liga e Eurocup, aceptou, contestou nunha entrevista cos meus compañeros da Radio Galega con Toni López as 3 semanas de estar aquí, preguntaban en galego e contestaba perfectamente en castelán. caramba, sí. Espectacular. Coincidiu esa tempada con Lidia Yomi, de feito, cando están xuntas en pista notase que teñen máis conversas, lóxico, teñen máis costume, ademais unha pivote e unha base, unha 1-5, teñen que levarse. Ahí tiene que haber conexión siempre, si no... Aí a tripla fantástica novamente de Josefina Ceballos da uruguaya,
Jessica Fekir, finta tripla, retrasa cara Alessandra Orsili, movendo balón a 4 minutos, 18 segundos para rematar o cuarto. Previsiblemente o partido. Aí está Zoe Hernández, Henny Van Schaik, invirte, fantástico para Jessica Fekir, finta, remonta, línea de fondo, lanza en unha especie de tiro flotante, nunha especie de bomba, non anota, balón a prol de Maristas. Parece que tirou unha amiguiña de desconfianza. Sí, no, ya se veía que el balón cuando salió de la mano, que ella misma ya no lo veía claro. Aí xogando Maristas. Ofrece Eugenia Filgueira. E o balón mantense no poder de Andrea Pérez Alonso, que recibe a falta. Recibiu tamén un golpe, pero esperemos que non sexa nada. Parece que non vai ser nada. O golpe que sufriu aí Na rodilla. a porriñesa Andrea Pérez Alonso, 31 anos, séptima tempada. Non Maristas da Coruña, en moi bons promedios a tempada pasada, 9,6 puntos, 4,3 rebotes, 1,1 asistencias. Coido que os primeiros segundos en pista de Laura Ibáñez no Maristas da Coruña. Aí a vemos co dorsal número 6. Balón que recupera o Durán Maquinaria Ensino Lugo. E hai tempo morto en pista, restan 3 minutos 45 segundos, máis 20 Ensino. Vemos tamén aquí pertiño desta posición de narrador e comentarista Santiago Rey, o presidente do Uniferrol. Fixemos na Radio Galega un programa especial coa final da Eurocup, no partido de volta. El quedou sen Ferrol por temas familiares, estaba emocionadísimo. Caíanse as vaguas polo apoio da xente, que estivemos ali na zona centro de Ferrol para facer o programa. Fue una auténtica proeza lo que hizo. Sí. E digo completamente en serio, sen unha das dúas bases, en Carlota Menéndez, polo tanto con moito máis mérito aínda. Aí vemos precisamente sentadas a 3 xogadoras que conformaron parte dese equipo. Clés Melia, Gala Mestres e Blanca Millán, tamén Moira Lloina e Alba Sánchez Ramos. Son as 5 continuidades do Uniferrol, 25-26. 3 no Ensino, que é o equipo que está a xogar contra Maristas da Coruña. No caso do Celta, a única xogadora que continúa con ficha senior é Sara Vidal. Así a todo, lógicamente hai canteiras que xa estaban en dinámica e agora promocionaron definitivamente. Sí, el Celta, mucho cambio, hay que hacer mucho ajuste. Los equipos de Cristina, yo siempre lo digo, siempre destacan por la defensa. Son equipos que defienden muy bien, pero claro, hay que trabajar la defensa, hay que trabajarla mucho, y cuando hay tantos cambios, pues hay que ajustar muchas cosas. Sobre todo xogadoras pues, que digamos que se gañaron outras oportunidades Liga Femenina Endesa, o caso de Maimuna Idara no Ensino, o caso, lógicamente, de hai 2 tempadas de Murjanato Musa, e o caso, por suposto, tamén de Clementine Samson. Iso tamén fala moi ben do Celta como trampolín de xogadoras, igual que do Ensino. Sí, igual que Ensino e incluso el Baxi. Ferrol, sí. Ángela Matais fichou por Jairis, o campeón da Copa, que gañou a Copa coa galega Paula Ginzo. Lanza Jessica Fekir, falla a tripla, rebote ofensivo de Henny Van Schaik, que asiste a Maimuna Idaga, que anota contra Tabua. 8-1-5-9, 3 minutos 23 segundos para rematar o partido. Aí xogando Maristas, Josefina Ceballos, aí está Uruguaya. Botando a topa, aí a Laura Ibáñez. Josefina Ceballos, que lanza dende moi lonxe, a piques de anotar, rebote longo que pecha ben Jessica Fekir. Saca de lateral, balón para Alessandra Orsili. Balón para Maimuna Idaga, que xira cara a esquerda. Que fundamentos, que potencia, fallou. Rebote ofensivo de Henny Van Schaik, que está a piques de anotar. A Henny Van Schaik, a neerlandesa, que por certo tamén ven en moita dinámica competitiva porque leva todo o verán xogando coa selección 3x3 de Países Baixos. 1,92 a xogadora de Urk dos Países Baixos. Internacional 5x5 con Países Baixos, U20.
Jugadora de 1,92 m, también bastante alta. Y buena reboteadora tamén, eh? Sí. E pode xogar ao 4, que isto tamén é Sí. difícil de atopar. Rebote ofensivo parece que de Maristas, defensivo, polo tanto. Aí subindo o balón Andrea Pérez Alonso, a Porriñesa, Pontevedresa. Cambio de dirección, cambio de ritmo e hai falta de Jenny Van Schaick, que é a cuarta. Máis trocos en Maristas da Coruña. Aí o primeiro tiro libre que anota Andrea Pérez Alonso, a ala pivote do Porriño, sede, por certo, da pasada Copa Galicia. Vai co segundo, falla, rebote Jenny Van Schaick, dicía Susana, gran rebotadora, pois xusto, reboteou. Ahí está Alessandra Orsili, Maimuna Idaja, Zoe Hernández. Balón para Jessica Fekir. Ahí está Alessandra Orsili, que canastra contra Tawa, te da tiro libre adicional de Alessandra Orsili. Lleva 5 puntos. Acción de Alessandra Orsini, sí señor. Muy buena La penetración. jugadora italiana de Fermo. La pista en Maristas, Ana Jiménez. Esta xogadora moi alta, para ser unha escolta. Feito axuda moito na subida do balón e moitas veces en defensa. Durante a tempada Liga Femenina 2 defende a base rival. Que mobilidade agora de Andrea Pérez Alonso. Esgotou o bote, atopou a Jenny Van Schaick, xira, atopa o espazo, que canastra de Andrea Pérez Alonso. Que nivelazo de Maristas da Coruña, 62 puntos. Ahí está Alessandra Orsili, cara Jessica Fekir. Recibe Maimuna Idara, cortou cara adentro como lle pediu a súa compañera. Lanza Zoe Hernández de 3, falla, pero haberá 3 tiros libres. Para unha xogadora como é o caso de Zoe Hernández, que moi fiable no tiro libre. 10,1 puntos a tempada pasada en Zamarat, de Liga Feminina Challenge, un dos grandes da Liga Feminina Challenge. De feito, un equipo que competiu varias tempadas en Liga Feminina Andesa, 36,1% en triplas. Zoe Hernández a tempada pasada, unha barbaridade. Anotou o primeiro. Xogadora con experiencia en Eurocup co Cadila Seu, exxogadora do Casaemón Zaragoza, equipo da cidade aquí natal, internacional sub-20, sub-17, sub-16, en diferentes veráns. Anotou os 3 Zoe Hernández, por tanto, podemos dicir que anotou unha tripla, xogadora de 24 anos. Aí recibe Ana Jiménez. Eugenia Filgueira. Josefina Ceballos. Botando, lanza de 3. Falla, rebote para Maimuna Idaga. Rebote poderoso. Balón de Nuke Bosch para Jessica Fekir. Maimuna Idaga. Zoe Hernández. Ofrécese no poste medio Jessica Fekir, pero recibe en horizontal Nuke Bosch, que invierte rápido cara Maimuna Idara. 6 segundos de posesión, penetra. Que canastra contra Tawa. Punto 86. 88 de Maimuna Idaga. Vai máis rápida Maimuna Idaga que incluso o marcador. Xogando Maristas. Andrea Pérez a falta de Jenny Van Schaick, que a quinta, polo tanto, eliminada. A neerlandesa que vai volver a pista Elba Garfella. Elba Garfella, que por certo, falamos antes dese partido no que descende indirectamente o Celta, Salvas e Baeta, marchou chorando da pista. Digo que da emoción que tiña, negativa neste caso, polas súas ex compañeiras, marchou rapidamente cara ao vestiario. A Andrea Pérez no tiro libre, lanza e anota. A Porriñesa, séptima tempada.
antes de que remate este 2025, cumplirá 32 anos. Lanza o segundo, tamén anota. Punto 64, 8-8-6-4. Entramos no último minuto. Jessica Fekir, balón para Zoe Hernández. Ahí está Zoe Hernández, botando, recibe Jessica Fekir. No poste baixo Maimuna Idaga. Anota ante Ana Jiménez. Anota Maimuna Idaga. 90 puntos en Ensino, 64 Maristas da Coruña. Aí está Andrea Pérez, está Berta Sonia Bra, que o colocas agora na pintura. Aí está Nevena Dimitrijevic, ofrece tamén Marta Rivas. Aí está Nevena Dimitrijevic, vai cara adentro, polo perfil esquerdo, lanza en extensión con mano esquerda, canastra fantástica da Serbia. 90-66, anota ex do Uniferrol. E podemos estar ante a última, a derradeira posesión do partido. Aí está Nuk Bosch, recibe Zoe Hernández, ofrece o bloqueo, el Bagarfella non o colle, e hai infracción, pasos do Ensino, pasos de Nuk Bosch, creo que son os segundos cando menos, polo tanto está con ese problema Nuk Bosch de adaptación. 9-0-6-6, 7 segundos, hai tempo morto en pista. Entendo que para facer algún tipo de troco ou para tamén preparar esta última xogada Fernando Buendía e o seu corpo técnico formado por Guillermo Martínez Carrasco e Pablo Quintáns. Bueno, aprovecha este final de partido para preparar alguna jugada de últimos segundos que ahora mismo pues no le hace mucha falta, pero puede encontrarse en situaciones en las que tengan que resolver con una canasta. E xa saben, o Maristas da Coruña debutará nesta edición da Liga Feminina 2 o sábado 4 de outubro, 6 da tarde, no colexio de Maristas da Coruña contra Tarragona Básquet Club. 7 días antes comezará as competicións para un dos vindeiros semifinalistas. O Celta Baloncesto recibirá en Navia ao Club Baloncesto Sevilla o sábado 27 a 7 da tarde. Por certo, un Club Baloncesto Sevilla, Susana, está presidido e xestionado polos pais de Alba Prieto, a exxogadora do Ensino, o seu pai Pepe Prieto, mítico exxogador do Sevilla Fútbol Club. Ai, que bueno. Coñecendo a Alba e coñecendo aos pais, non teño dúbida de que ese equipo vai ir para arriba. Vai xogar na Liga Feminina Endesa a medio prazo. Pues allí estaré seguramente. Por certo, un excepcional comentarista en COPE, en tiempo de juego da cadena COPE, Pepe Prieto, pai de Alba Prieto. Vai xogar Maristas. Vamos a ver qué jugada, a ver si le sale. Para Nevena Dimitrijevic, ofrece a Andrea Pérez, que se move. Nevena Dimitrijevic, no movimento de Ana Jiménez, lanza agora Sonia Bra, non anotou, remata o partido. Moi boas sensacións de Maristas da Coruña. Primeiro finalista o Durán Maquinaria Ensino Lugo, Ensino 90, Maristas da Coruña 66. Xogará mañá a final o Durán Maquinaria Ensino Lugo, o vixente bicampeón da Copa Galicia. Análisis do partido, Susana. Bueno, pues yo creo que lo más importante y que es de agradecer que Maristas, a pesar de Ensino abrir brecha en el segundo cuarto, que acabó la primera parte con 18 puntos, no bajaron los brazos en ningún momento, siguieron luchando a pesar, como digo, de esa diferencia. Se vieron cosas muy interesantes en los dos equipos, jugadas individuales y jugadoras individuales con mucha calidad, y claro, típico partido de pretemporada con errores, pero yo me llevo muy buena impresión de los dos equipos. Pues agora ao aplauso das diferentes afeccións aos dous equipos, tanto Maristas da Coruña como Durán Maquinaria Ensino Lugo, mentre realizan exercicios de quecemento aquí as xogadoras do Uniferrol. Aplauso dos afeccionados do Ensino a xogadoras do Ensino, tamén de afeccionados neutrais e, por suposto, de afeccionados da Coruña, a prol do Maristas da Coruña, que cumpriu, e tanto que cumpriu, nesta primeira semifinal. Susana, descansamos uns minutiños e volvemos pouco antes das 9 coa segunda semifinal, Uniferrol Celta Baloncesto.